Amaqembu emgulukudu asedle lendawo eyilokishi lase Northwest iJoburton. Izakhamuzi zithi lamaqembu azibiza ngeBoko Haram kanye neAlokwada abelokhu elwa kusukela ngempela sonto. Manje asecekela phansi imizi okubikwa ukuthi kuhlala kuyo amalungu angakulunye uhlangothi. Abantu asebebeyizisulu zalokhu kuhlasela bakholwa ukuthi lempi isuswe umncintiswano okhona ngakwezamabhizinisi. Mongwefa wa businessman o ba thusang ka go ba tlamela ka madi a go reka ditlhobolo madi a di petrol ibile o ntsha dikoloi tsa gage tse pedi tsene gore ke tsone tse di tsamayang di ba transporta ba thuntsa mo motseng ba chesala matlo a rona. Lapha kubonakala abantu abasolwa ngokuba ngamalungu amaqembu emgulukudu begasela isteshi samaphoyisa bezama nokuthathela amaphoyisa izibhamu. Izakhamuzi zinxusa amaphoyisa ukuthi azivikele. Bonnete fela mo motseng wa rona wa Joburton ga go itekanela ho hang mo ene gore khanye isumulutse ele khanye re lebeletseng ka matlo a batho a tshisiwa re sa itse gore a tshisiwa mo tlase ga mabaka a feng. Kusenjalo amaphoyisa athi bakhona asebabophile ngalokho kuhlasela. I can confirm that the Joburton police have arrested 2 suspects, of which one suspect are linked with 4 cases, of which one of these cases are the cases of yesterday, in which these gangsters allegedly stormed the community service centre and also tried to rob an R5 rifle. Izakhamuzi zaseJoburton zifuna ukuthi kujutshwe amaphoyisa azoqapha le ndawo kuze kuba isimo sibuyela kwesejwayelekile.